Uvaženi gledaoci, vi pratite A1 emisiju Život uživo, moje ime je Milica Dabanović. U prethodnom dijelu emisije pričali smo sa direktoricom Barskog ljetopisa Ksenijom Popović, prvom ženom koja je romanopisac u Crnoj Gori. A danas sa mnom i ovog utorka su mladi reporteri kampanje medijske pismenosti Birajmo šta gledamo, koji su uz podršku UNICEF-a je pokrenula Agencija za elektronske medije. Sa mnom u studiju su Teja Gošović, Balša Božović i Danilo Bulatović. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer. Možete li nešto više da nam kažete o ovoj kampanji? Pa, kao što ste već rekli, moji drugari i ja, mladi reporteri kampanje medijske pismenosti Birajmo šta gledamo, koju sprovode naravno UNICEF i Agencija za elektronske medije Crne Gore, nastojimo da upoznamo vaše gledaoce kao i opštu javnost sa tim brojnim aktivnostima kojima se mi bavimo, počevši naravno od tog praktičnog i teorijskog usavršavanja. Kada kažem praktičnog, mislim na te određene medijske formate koje mi pokušavamo da savladamo, a teorijski mislim na to da nas obučavaju da kritički pristupamo informacijama koje dobijamo svakodnevno iz medija. Također, kao što ste već upoznati, u okviru kampanje je sprovedeno obimno istraživanje na nacionalnom nivou i čini nam se da je najbolje za djecu i za njihove roditelje da im ovim putem predstavimo rezultate toga istraživanja kako bi se medijska pismenost, to jest nivo medijske pismenosti i kulture podigao na neki veći nivo i ujedno riješili problemi koji su evidentirani prilikom ovog istraživanja. Koji su to podaci iz istraživanja o kojima vi danas želite da razgovaramo? Pa, naime, prilikom istraživanja došli smo do nekih zabrinjavajućih podataka. Naime, svako peto dijete u Crnoj Gori nije pročitalo nijednu knjigu van školskih zadataka u proteklih godinu dana. Smatramo da je to zabrinjavajući podatak ne samo za roditelje, već i za škole i biblioteke. Tako je, mislim da ne trebamo naglašavati zašto je čitanje bitno, jer svi znamo da je pored toga za razvoj pismenosti bitno i za sazrijevanje naše ličnosti. A jeste li vi u posljednjih godinu dana pročitali neku knjigu i preporučili bi je sad, na primjer, vašoj generaciji? Naravno da jesmo. Posljednja knjiga koju sam ja pročitao je naravno djelo našeg Nobelovca Iva Andrića Prokleta Avlija, ali pošto je Balša pomenuo knjige koje su izvan školskog repertoara, pomenuo bih biografiju Sir Alexa Fergusona. To je najveći fudbalski trener u istoriji i pošto sam ja veliki sportsmen, bilo mi je zadovoljstvo da pročitam i naravno to je razvijalo moju ličnost, kao što je već Teja rekla, pored svega ostalo. Ja sam kao veliki ljubitelj istorije, zadnju knjigu koju sam pročitala je biografija o Katarini Aragonskoj, jednoj od žena Henrija VIII. I mislim da bi se svima, pogotovo ljubiteljima istorije, knjiga veoma dopala. Važno je dodati da to nije jedini zabrinjavajući podatak. Naime, čak 43% roditelja u Crnoj Gori nije pročitalo ni jednu knjigu u posljednjih godinu dana. Ako znamo da su roditelji primjer djeci u raznim poljima, samim tim i u korišćenju medija, ne čuti zašto djeca onda ne čitaju knjige ako ih ni sami roditelji ne čitaju. Mene baš zanima da li ste vi pročitali neku knjigu u posljednje vrijeme. Ja trenutno čitam Šekspir, Richard III. Ja sam malo prešla na klasike, ali što bih preporučila, jel te? Možda ta gorečezna da ti kažem, ja bih možda poeziju više preporučila. Onda za djecu, zamislite djeco, roditelji da čitaju, tu imamo Razbojnika Kađu i Prelijepu princezu Nađu. A jeste li članovi biblioteke vi možda? Naprimjer, ja sam član školske biblioteke, gimnazije Slobodan Škerović i tamo mogu da nađem sve lektire, udžbenike, knjige, enciklopedije, sve što mi je potrebno za školovanje. Bio sam član i opštinske, to jest gradske biblioteke, ali opet ako nemam neku knjigu, želio bih da pročitam, opet mi je ljepše da je kupim, zato jer mislim da je knjiga najbolja investicija i da svako treba da ima određenu svoju kućnu biblioteku. Ali dolazimo do problema da uglavnom biblioteke nemaju čitaonicu ili veliki broj izdanja i smatramo da svaka biblioteka treba da ima veliku, prijatnu čitaonu, veliki broj štampanih izdanja, ali i digitalnih izdanja, zato jer živimo u digitalnom svijetu i možda da se osnuje neki omladinski klub ili klub mladih čitalaca, debatni klub ili možda na kraju slučajeva klub medijske pismenosti, da se tu razgovara o različitim temama, knjigama i uopšte o medijskoj pismenosti. Također kao i Balša, ja sam naravno član školske biblioteke i doskoro sam bila i gradske.
gdje sam, pored svih tih knjiga koje su mi bile potrebne, koje sam mogla naći, to je Gradska biblioteka, što je baš rekao, ima veliku čitaonicu koja mi je redovno koristila da završavam neke školske obaveze, kao što su, na primjer, prezentacije ili neki drugi školski zadaci. Ja sam trenutno član školske biblioteke gimnazije Petar I. Petrović Njegoš u Danilogradu i kod nas se javljaju ti neki problemi koje je Balša naveo, kao na primjer nemamo veliku čitaonu i nemamo veliki broj izdanja tih knjiga i onda tu dolazi do velikih problema zato što mislim da bi to svaka škola trebala da ima i stvarno se nadam da ćemo u najskorijem periodu i mi dobiti tako neke adute. Evo da se ja malo nadovežem na vašu priču. Podgorica ima sjajnu gradsku biblioteku koja ima baš dosta knjiga. Možete da nađete odlične knjige tamo. Također imate čitaonu na 2 sprata. Osvijetljene, klimatizovane, idealne, mada mislim da ćete redovno posjećivati kad budete studenti. A inače imate jako lijepe poruke ako mogu da primijetim i ideje. Da li biste još nešto dodali? Negdje da vam bude akcenat, neke poruke još? Pa, pošto smo se noćas bazirali na knjigama, logično je da poručimo svim građanima Crne Gore, kako omladini i djeci, tako i roditeljima, da što više čitaju. Jer u knjigama je znanje, a kako je neko već rekao, znanje je moć i knjige su duševna hrana koja je neophodna u svim životnim dobima. A pošto sad idu novogodišnji praznici, eto odlične prilike da kupite ili poklonite sebi ili drugome knjigu i da, na primjer, uz novogodišnju trpezu razgovarate o knjizi. Tako je, znači treba da čitamo što više, da razgovaramo i kritički analiziramo ono što čitamo i naravno da biramo što čitamo. Na kraju znam da imate da najavite nešto novo. Da, imamo ekskluzivnu najavu. U četvrtak ćemo objaviti pjesmu i spot koju smo snimili mi, mladi reporteri kampanje medijske pismenosti Birajmo šta gledamo, zajedno sa UNICEF-ovim ambasadorom dobre volje Rambam Amadeusom. Bilo nam je jako zanimljivo i interesantno da radimo zajedno sa njim, koji je bio otvoren za sve naše ideje i za naše poruke. Tako da ova pjesma predstavlja rezultat našeg zajedničkog rada i naših razmjena ideja. Hvala vam na gostovanju. Mi ćemo se družiti u sljedećoj emisiji gdje ćete razmjenjivati sa nama vaše iskustvo iz istraživanja. Hvala još